CNF CNA military basic training closing ceremony voice nga pathum na chu June ni som ni pakwa khan nei ania CDF pol rang te po an tel veka he training na hian CNA pasal tha chau tur an nilowa ama ero chu hetia training an han kal rual thup na chan po Chinglen Council ading to a Chinglen Council hoya one comment a oma chuta chuanin pol rang engtiang khopin pol lo tampo ni sela Chinglen Council noya defense pakhat angin kalin indaw na thulha te po ni se one comment an kalveka chuta chuanin Victoria Beach ta chuanin training na an nei za ho ani June ni som ni pariata military training chu zo ani a June ni som ni pakwa khana program nei ani mi pale mai chia kal an thanem hle maya tuna hian CNF CNA ale CDF pol ranga paliwa atangte mindat atangte matupi atangte poni sela mun rang atangin ramchum rampon atangin sipailut an tam tuala tuntuma po thathum training na nei ania pale mai chia zachuangin e training na hi an partlang thei ani đây đâu làm vội như thế thôi kati zong kha tun tum CNA le CDF pol rang military training basic closing ceremony voi somnga pathumna ania tihian an training zowa vai program an nang zong kha chu kan ti thei lawa achan chu an huna kan vatel pu lawa tun hi kan kal ren chang lo wangin hetai kan thopui chile information center an mani video siam mi kan don lak chhon zo ka kan hina tana kan lak chhon zo ania ke mani vatel thei chu ni la chuanin kan don ti le vek thei tur chu ania tihian mi puite in thlir di kan renga chumi atanga tuan po chhong zok kan ni chuan tuna kan thir mek hi CNA sniper training ania tun tuma sniper training na an nei na video toy ania tian tun hi chu silai ka le hetia malam kepena hetia han kal rol da ne mo i silai ka dante hetia i target dina angte body fish lampang angte antina laite ania mi mala han tang na le englo kha chu tin kya chon na ti lowa tunna kan thir mek hi CNA sniper training ani chuanin an training dan chikim kha video a kan ron tar lang thei don lowa roi tu te point remen ti lowa i ai nom tur ang chi te hetia an han ti ho na lai patran tin nang mo pol tong in soila hetia an training ani tia han thir na tur ang ve le me na training ju eng training po ni se thil no ma ni lawa sipai han lu le sipai chu chang lo tu ya lo study thil chon in khavia winner in om sniper training hi du atel thei chong lawa pisel te lo ngai ta mit chak te thuak chak te lo ngai ta chuta chuan mani poina chelna nin nei angai a hrom maya military training basic an nei zo to nuwa sniper training na nei an nia chuan sniper training hi atam zo ki ral lo do to an tlang puya thathum training an kal phota chuan ral ten do entin moti khai an om to nuwa sniper training hi ante sa chumi hnuwa ante san pasuna sniper training hi an kal le chawani tiang khanin direct military training kal lawa sniper training kal bi thil thei lo ania sipaya chuanin khia zauna tlemte kan ron sep velok ania ti hian han khir chun som bango
到单斤哦，你去叫，你不叫马上，叫起哦，单哦，单斤哦，你去叫，你不叫马上 ，move。拿没了，我想拿没了，我还得标呢。第一个叫嘛，手拍兵嘛，变形看叫拿没了，那搞个屁嘛。拿没了，我标。chuan training an kal hian zir tur tam tak a awm ta centimeter millimeter te chi hrang hrang mo turbin mena hetia chengti ang te pawh ni se thi tle lampa ang te pawh liter ang te pawh voi tam lu anga ya training na a hau takin min zong poina an ti theilo ne hrisel te anga ya thluk that te pawh anga ya thil chin chha thai te pawh anga ya ti hianin an training hai taksa body lam training an zo thluk lam hetia liter lam hi an lu le thin ani Chinago, Myanmar, Chinago, Kayapa, Kai, Dipya, Asia Lua, Takufu Long, Kan, Kufang Kan, တနက်ပြစ်ဖူးတဲ့တွေ့ကြုံကတော့အရင်တော့ကျွန်တော်မှမရှိဘူးနော်ခုဒီကိုရောက်ခါကြအောင်ပဲပြစ်ဖူးတာပေါ့အရင်တော့ပြစ်ဖူးရဲဆိုတာဒီတိုင်းလက်လုတ်အဲ့လိုမျိုး rifle လောက်ပဲအဲ့လောက်ပဲပြစ်ဖူးတာ tahun kapan lah sudah APS mata nak ke company Sophia. Tamo. Wah ya. Fire! Fire! ကြီးစံနေပါလေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေခုစပြည့်ရတယ်စပြည့်ရဒီတိုင်းကျုပ်တိတာမရှိပဲအေးတိုင်းဆိုတာဖြစ်ခိုင်းပြစ်ခိုင်းတဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်ဟုတ် Okay. Đây chuông. Leo biết là ခုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အချိုစီရဲကဒီမှာဒီ CN ရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိုစီတဲ့ကိုတက်ဖို့ရပြတဲ့ချက်တင်တဲ့ပေါ့ဌာနဆိုင်ရာတွေဒီလိုမိုင်းတင်တဲ့ဌာနတွေရော drone တင်တဲ့ဌာနတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေအဲ့လိုမျိုးတခြားဌာနဆိုင်ရာတွေစစ်တင်တဲ့ဌာနတွေမှာအဲ့လိုမျိုးတွေအစကျွန်တော်တို့ပညာသင်ခွင့်ပေးတယ်အဲ့တို့လည်း CN ကိုကျွန်တော်ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းတကယ်ရင်းနဲ့ကနေအဲ့တိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် shoulder up